India Pakistan update ningani jing kar ania thu thar lian tham a om riat ani lova amaro chuni zan khan Punjab a chuan India in air defense system amang nge ni in rin na oma a chan chu van sanga thil puak ring tak le eng tak a omani tun thlengin enge ni tu man an la soi theilova tin nizan vek khan Punjab a chuan zanrei lama tangin zan khuwa in blackout ne ni engoma tak chu thleng ani mela a Rajasthan a poral khel daring berchi high alert vuak ani a school te po khar nual ani chief minister in India air strike chulam omati thua soya district sang sang thu nei tu te po uluk taka an bial chung te vil turati anni chief minister hian ma niram din munangai to awangin thole ni khan ajinna Gujarat atangin a ho a state chu a hmuna avil ngal chotani nimin lama puns le rajauria Pakistan lam hian shell an ka vak maya poisoi lo mi som lai an thia naupang po an telani India sipai te hian an chang let ve ngala report in a tarlan danin Pakistan sipai som zet chu an thingei ti fin fi ani a India sipai pakhat a thi ve ti fin fi ani bok pun cha hian sipai pension to pakhat a thi tel ve boka Pakistan Prime Minister chuan an ramtana martar te thisen chu alo thlona luan don lo thu le an thisen malfar te man po India in a rul angai tur thu soi Pakistan in a chan le dan kan thiam ti chu in mu to kha ati ani India sarkar finzia hi thuiwak lovin soi hrim tiang pahalgam in beina thlenda tang khan a thu ringot kharei tak kan ria a eptulampo in sarkar an dem mana nuiza siam nan ten manga mi puila chu an so but mai sinen zo paril ruwa phei chuan ka let ve ngal dop mai kha achin felda dan ol sam om chhun ni in alanga nima sela sipai te zelen na a han pe phota chumi nuwa sipai lalte amal malin prime minister nen anhain mule a an thurel tu mai nan thiat pui lova a topa India thlok bur mituru tak mai NSA Ajit Dawal a han kom le zata ani ho hian uluk takin ral be dan tur an soile ti a hriata thinrim awangin India khan arem remin wakap taringot sela an boi noi ngeyanga ma se India chuan ram mi puita himna tur ngai to masa in le hel ho te tombuk va chiang masa vek photin aral thuamte an omna mun tura a handa te phota chuta in ring renga om turin a tile a silai museum na ordnance factory a thok te chol a kan sel le a atam thei ang ber arang thei ang bera siam turin a tile a sipai chol lamek te po a han ko khom le phota kil tina a in ring sa vek phot tina ani chu chuta rampum huwa pa civil defense mock drill nei tur thu a han puanga ramri hnaya air force ten in do nun chan an zir tur thu so in do thlona a chhek luta van lama tanga hlo om local te phil ngau tu tur air defense system S400 Akas le Barak 8 te a han hung le thlua Pakistan hian an soidana chuan me ni som pani vela India hi achet an ringani tin nimin kha high level meeting nei hun tur alo ni bok nen then om pa hi ein ring man lo reng ani operation mingpo modi hian alo vu lok dai to alo ni a an pasalte tha saka methaya siam an ni hlum awang khan an chala an hnoi thei to lo tur sindur ming nge chu mangin operation sindur atia ama prime minister ngei chuan air strike an nei lai chu apin dan atangin life in alo thlir vo ani chu wangin helai atanga vai ho hian intro sakba kan thiam lo an in kap ngam teu lo mai azu zi le mayang an do e mai kan tiang ngot khan thil hi an lo ngai tu lo ga kil tina tangin ne na chang ngei tur le mi puite him tur boxi in an ngai tu a ma an la ta chau thin ani tuna hian India chuan phuba chula fel to tho thanga in ngaya ma se hel ho kem som pani vel lai alok le te in an soibok chuti mai in India hi atlom don lova mana India khani to lo bok ti le ral thuama nei tha thokhat tok to ti hi kan thria tangai ni US president putramala chuan it's a same ti in India air strike a komena asoi tumber hriat thiam har khop mai aril ruwa thlak le to nge ni don ni Israel ro chuan India hi an ti tur dik tak ati thung
India le Pakistan hiram ri le khoi lai lai ai mo chuan eng lai poina in kap ani deuh bera chuti rualin thapui tho tak zet patling le patling kanin be ni rau rau chuan thunu don lek lovin o tia in dona tak tak chu voi thum deuh chau ala thlengani tunjuma po hian India chuan ai te chin nan ti in voi linga vel awa bom keu kewa Pakistan chuan doi o an chhuah chu ani le der tamaya dik tak chuan khovel politics virvel dan an han thira sarkar lian tam zokin India an thlawp thu an puang ula chuti rual chuan Pakistan aya India ta na nok le mit no te hol na sajok ni tamek chu in China hi ani a tunjuma po hian Pakistan hi China hian a kheu ru ni nge yarin hlel na lian hle ni chuti lain China thian thaber nia chhal ngam chu Russia ani le a heti lai hian Russia chuan India chu engdin hmuna po ding ro sek sek alama ka tang ru bur mai ti in India an thlawp nge zia an lo au chu pui vele ta box si hei hian thil ati dang lam na sa thei viau tlat chu mai la ni lo ral thuam siam konga thiam na sang ber nei tu Israel la chu India nen then ran thei lek lek lo tur khopa in zom na nget nei an lo ni le box si a Pakistan tan chuan van puya chimhum hum ani ber mai khonge China khonge Turkey khonge Arab Muslim ram ho anom hetiang boruak hi akal fu lak lo ni phei chuan China point India hi aba uzui zel to lo hial ta ve ang Bangladesh in India mar chakram kan la don an tiami hei phei chuan zo dora suktin po atluk karing lo Russia in India athlop chuan President Xi Jinping tan chuan longoi chip cham mai kha atul tari ber ani ome takana tun lai hian US Marshallin tarif chungchanga China abe na po China chuan atwar chuak thei tangang lo ani mel anin biak don tak kha khovel hi China thil siamina khat to anti thin chung an thil siam mun nia thena mun khat deuh thaw chu America rama khuan alut nia China thil de chua hi US hian alalut tam u chuak week ema chunga te chuan chhia ti tham an lo langai der lo le ngala China rama bungrua an han thon lut ve dek deka chhia tam over takin an lo lak sak le loisi India po hian ala hnem thin lutuka America thil siam kan mu phak mang der lo hi achan chu chhia atama ke ni ang uisa he hotan amana to lutuk India po hi na mai lo takani ta kum sang ni som ni le pali atanga sang ni som ni panga defense budget po US dollar billion som sari chuang anda thei lain Pakistan chuan US dollar billion riat lek an the chuak thei tuna hian defense budget ati pung thut anti ma se khoya poisa nge an man tak chuan ang le dik tak chuan Pakistan sumpai din mun hi a che ultra ema ramdang sumpu ka ding thei trok trok an ni Indo han puangam chi ni in ka hrelo Pakistan deputy prime minister po in kanin kho khir tlat don an ti ani ome sipai lam po in India hian min be non le ani lo chuan kan ngoi ri don an ti am ni kha Indas lui pui hi India hian khuap pingchar tatlok tlok mai sela engtin zel China hian khoya lui tui tak chup ron pe angmo atop nan India Pakistan lo in be to dan tlem han tar lang leila heng in donat te hi abul ber chu Kashmir ram tam jok op tu ni in chu awanga lo chuak vek an ni Indo-Pakistani War of 1947 to 1948 he indona hi India le Pakistan threnhran ani nuwa Kashmir nei tu jok ni in chu nakha ani a October thla ni som ni pahnih atangin anin kap tana January ni khat sangkhat zakwa somli pakwa a Pakistan lam tlomin atop kum khat le thlani Pakistan hian Kashmir ram mun thuma thena mun khat a obzui zela India hian a bak zong obzui ta ani he indona hian India le Pakistan hian sipai engzat chi ange an man hriat lei thei po ni lo independent hlimhlol kha ani a Pakistan lam hi Kashmir volunteer sing tam takin an puya India lam po hi lalte nau sipai tam takin an pui ve boka Pakistan lam army sangkhat zet an thi ba ka nam nu fual tribal kan ti ang chi le Kashmir volunteer sanga lai an thi bokani Indo-Pakistani War of 1965 India Pakistan Indo void ni na hian August ninga atanga September ni som ni le pathum chung a o a India hian sipai nuai sari thlona zasari teng zasari som ni amanga sipai sing sang thum zasari le som pahnih an thi
Pakistan hian sipai nuai ni le sing ruk thlawna zahni le somriat teng zakwa somnga a hmanga sipai sang khat zanga vel thi in an tlawm Indo-Pakistani War of 1971 hei pawh hian hun rei ti tak a aw lo December ni thuma tangin an in nuai tana ni som paruka chuan Pakistan a tlawm fel der to India hian sipai nuai riat sing ruk a hmanga sangthum zariat vel an thia Pakistan hian nuai thum le singa a hmang boka sangkua vel an thi ani kati zong kha tun truma India le Pakistan chungchang karon thuthar le a che vel karon ti chhuwa thei chu ni ta sela ngai thatu le thlir tu ta in zawain in chunga lawm thu ka soya hun thatak mang turin du sakna ka hla na cheu